Maya payabak po kaya kayungan. Kaniti pong kapag masusyan na ning banala Santa Miso, yabe tala po karing kakatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina ating kayang pamilya, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez ating kayang pamilya, Lisa, Kate and Ram, Jaime and Adena David ating kayang pamilya, Anthony Chase Gosun, Kathrina Camille Gosun, Villa Villarais ating kayang pamilya, Aileen Canlas, Seni Cagyat ating kayang pamilya, Annabel Suplico ating kayang pamilya, Ella Ramos ating kayang pamilya, Boots Beles ating kayang pamilya, Lydia Lakap ating kayang pamilya, Fesoto Pineda ating kayang pamilya, Let Castillo ating kayang pamilya, Edernick Dao ating kayang pamilya, Edelita Lopez ating kayang pamilya, Marina Theodoro ating kayang pamilya, RC Gregorio ating kayang pamilya, Reynaldo Tamtangco ating Catholic Women's League, at malugod tala naman pong welcome king kakatamong parokya, din bisita tamong CWL Aybat king San Agustin Parish. Para karing mag-birthday, Iray North Taroy, Aitan Marius Muñoz, Anita Miklat, Doris Lingat, Kiel Matitu, at para king ligtas lang pamaglakbe, di Christian Lee Canlas at Mark Arcel Landing. Para king special ay intenciones, dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Osalito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma ating kayang pamilya, Sara May Lugtu, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Prima Kiwa, Christian Miller, Carol Ramoneda, Noemi Lusung and family, Caroline Ramos, Mary Antoniette Makasaet, at Jason Balagtas ating kayang pamilya. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Ricardo Pineda, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milher and Antoinette Avier, Clarita Doruelo, Irene Ocencio, Pauline Dayrit, Janet Yason, Dixon Oronce, Carmen Franco, Ana Marie Santos, Neil Tanwenco, Catherine Sibal, Gloria Barlongay, Celia Parcon, Agnes Puentes, Danilo Asuncion, Victor Castillo, at ding sablang kapatadama sakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. At para king pamanantabe at proteksyon ng banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Berth at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David, at para king alanganggang kapaynawan, daring kapatang Meyango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Arsenia, Siriaco Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa,
Walt, Oscar, Estrella, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Cesar Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Mariano Epifania, Marnie, Victoriano, Abel, Armando, Aliejo, Domingo, at ding sablang kaladwak yung purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong at kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID. Makatipon ang tingmeto nga pamilya ng Diyos, kinlagyunig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Di natangye Jesus, ban iyatad ning maya pabalita ning kapayapan. Kapayapan karing makarayo, at kapayapan kaya kayong makalapit. Ing kapayapan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayongan. At keka antimurin. Ing Ginoo yung pialimbawanan tamo, nung makananong magmasabal karing tupa ami pagkatiwala kaya katamo. Uling ya ing maya papastol. Maya pya uling papakit yang masabal, malasakit, karing kayang kapagobra, ding apostol, at ding tao, sasyo, mangailangan, king kayang grasya at sao. Makyapos king maya papastol, makyapos king Ginoo. Yaning panagkat na ning kaya katang kapag masusyan. Nya batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, sadya tala rin kaya katang sarili at tanyawaran tamo, ing lunos at pakalulo ning Diyos, karing pinandit eta meging maya papastol,
karing tupang pigkatiwala na kayakatamo. Nga tamong sumisi, magkumpisal ko king Diyos sa mayopayan tuto. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miayaliwang kakulangan. Uli nito ipanagapuko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang Angeles Sampung Santos, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin nyo ko kin Diyos aginutamo. Ing Diyos sa mayopayan tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Sasamban, pasalamatan, parangalanda ka. Sasamban, pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya king Diyos, kamatas kabanwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, kamatas kabanwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Manalangin tam. O malugod ming Diyos, inganak mong Yesus, bilalag na kay kami, anting mamo, malambot a puso, at malunusan. Maging malapit ka karing hanggang may sugat king biye. Malingap karing sablang mangalating madadakurak. Gawan mo ring hanggang tutuki king anak mo, taong makapamatawad at makapakayap. Gawan mo keng ating masabal king metong at metong, antimonong makanano mo keng pagmasabalan. Kapamilata ng Jesus sa anak mo at ginumi,
ang mabibiat magari kambemot ning Espiritu Santo, meto nga Dios manggaman kingalanangga. Amen. Makirandam tapo ngeni kingamano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Jeremias. Kaluluno ring pastol apaborendong masira at mikalat dingkawan ning kakong pastulan. Itiya ing sasabyanan ning Ginoo, ing Diyos na ning Israel. Tungkol karing pamuntok, asukat mo sanang mimingat karing taong pinili da. Eyula iningat din taong kanakong pinili, simbulat yula at penabi at eyo iningat. Inyangeni parusanda kayo, ulining depatyong dewakan. Tipunan kula ring mitagan karing taong kanakong pinili, manibat karing bansa nung nukula simbulat at ibalik ko lang pasibayo king karelang bansang tibuan. Mika anak lang dakal at dagol ing kabilangan da. Tuldo kong pamuntok amanibala karela. Nala pasibayong mga takutan ding taong kanakong pinili o mangalgalman at alanang mawaglit. Ing ginuya ing magsalita. Nga naning Ginoo, datang muri ning aldo, nung kapilan mamili kong metong nga ari, aibat karing palipi ng David, at maging Antiyakeya. Manibalayang mitmong kabyasnan, itang aring ito, at daptanaing matulid, at ing ustisya, king kabilugan akayarian. Potang yana ing ari, mi panataglabili ring memalen ning kabilugan na Huda, at mi biyebiyela ring memalen ning Israel, king kapayapan. Mayaw siyang ing Ginoo, ya impangatupad ning kekatamong matulid. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tapo king dalit, ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko, ulitan taya po. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko pa pagpainawan. At king makapasno danum, karina ko daralan, pagkaluban akong bayong sikanan. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Tatayra na ako kindalaning katuliran, agpangking keyang pangako. Agyang karing libi sa mapanganib, karin ko dumalan, alang marok kakong pitakutan, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kanako babyes si kananlu. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabi kanako, kabang mabiye ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing Ginoo yaing pastol ko, nano pa ing kailangan ko.
Pamamasang iba't keng sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Ulining pangayagom yukang Kristo Jesus, ikayong makarayo kanitang milabas sa panahon, milapit kayo king Diyos, ulaning kamatayan ng Kristo. Kristo mismo, pikakasunduan, nakatamo, ikaming Udyo, at ikayong pagano, pisan metong nakatamo. King kapamilataning kayang katawan, leko na ning pamikapagkamwa, abala mo pader, amamilatan kay katamo. Leko na upaya, ing batas daring Hudyo, kambeda ring dakal ng kautusan at tuntunan, banpisan meto nga nala, king meto nga bayong bansang makayagom kaya, di nga duwang lahi, banmiral, ing kapayapan. King kapamilatanan ning kayang kamatayan, king krus, leko na, impami pagkamwa, daring adwang lahi, at binalik na lang pareho king Diyos, at gewa na lang metong mong katawan. Inya di natangyi Kristo, at penaral na karing sablang tao, ing maya pabalita, ning kapayapan. Kaya kayong pagano, amarayo king Diyos, at karing Hudyo, malapit kayo. Uli ng Kristo, pareho tamong may kalapit kingig pa, king kapamilatana, ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni, ing mayap abalita. Itabungan po, ding kanakong tupo, magiramdam lo, king siwala ko, nga naning Ginoo, akikilala ko lo, at tutukila kanako. Ing Ginoo man tabaya kaya kayungan, At keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Migbalik la kang Jesus ding apostol at belita rakeya ing sablang depadda ampon tiro. Tutulang dakal ding taong daratang at mamako ang gaking eranak wamang makapangan di Jesus ampon ding kayang apostol. Inya sinabi na karela, Tara, muntatamo king metong atahimi kalugal. Dumayo tapa mo, karing dakal aren. Baka yung makapagpainawang ditak. May kolang makasake king bangka at mintala king metong atahimi kalugal. Dapot dakala ring menakit king karelang paglako at abalura nung nulam minta. Inya, ibat ka ring sablang balen ding tao, mirarapal lang mintang maglakad king direksyon, apupunta landa ri Jesus, at ding nalagad na.
at minunala pang miras ka rin kesa karela. Kakuldas ng Jesus, ikit na laring tutong dakalataw, at melunos siya karela. Uling balamo, tupalang alang pastol. Miyayaliwang bage, ing tiro na karela. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak, kaya ko nga po. Dindam yun na ining kwento, pero ikwento kaya pa si Bayo. Minsan natin meto nga kaladwa, at tsuya, king impyerno. At king impyerno, may pakirutya ining kaladwa. Uling ikit niya naman ka rin, ing Paris priest na. Ba, nga nang makanyan, ba, among, o ba't ko po keni, nga na. E ko puwasahan nakit na ko keni, o pari kayo, kayo pong Paris priest mi. Nga na ning pari. Sa bagay po, nga na ning tao, inya pong Paris priest da kayo, dakal kayo naman po, kakulangan kaya kami, nga na. Nga na ning pari, ka masigla. Pakasikan mo yung boses mo, nga na. Hina mo yung boses mo, bota migising yung bishop. At tsuya naman kita, nga na. Tamo balo, no ka rin tamunta. Potang kayari na ning PAT. Pero as neng kalino, imbabanggita na ning mumunang pamamasa. As neng kalino, nga na ning mumunang pamamasa, agpangkang propeta Jeremia, makalunos la ring pastol, apaboren dalang masira at mikalat, dingkawan apapastolanda. Miparusan la, nga na ning propeta, nga na ning Ginoo. Waman ning kay no nino pa reng mamuntukan keng iglesia, ikaming pari, reng obispo, deng leader keng parokya, mekad ning kay ila pa reng maka tisod kareng tao, kareng karelang tupa, bahan misalbag, bahan malili. Eta na po alingad yan. At eta naman dapat ilingad. Uling eta aulo, nung ilingad tamo. If we deny that these things don't happen, emo arimedyoan. King Ebanghelyon din damtamo, ang po karening pamamasa, malino ng pawaga, ing mensahing ing Ginoo yang piyalimbawanan, anting maya papastol. Bakit? Uling anting maya papastol, pakit yang masabal, malasakit, kareng kayang papastolan. Muna, masabal, kareng kayang apostol, kareng kalupa ng, kareng kasaup ng mamastol. Inyang ikit nala, asnong kapagal, ibat la kareng lugar, may naral, tinuro, may misyon la rening apostol, magbalik la kaya, asnong kapagal ay tsura, nino mo ngali. Understandably. At inyang akakidoren tao, ela magigisan na sinabi ng Ginoo, tara nga na, dumayo lakwan tala pa. Antiyan na mo sasabihan, magisan ng obra, painawa ko pa, painawa tapa. Nalapin wersang, aryan nyo yung obra, hanggat ela may gisan nga den, alang papainawa. Uling balo na, mas maulaga, kesa aking obra, itang may painawala naman, ding kayang kasaup. Uling eno lalawen, ding kayang apostol, anting alipan. Wari nga na mismo karela, I do not call you slaves, I call you friends. Dako ausan nilipan, ausan da kayo kakaluguran, ausan da kayo kasaup, kayabe king misyon. Wari atin la pong ausan, ating ganong dakala klaseng leadership, pero ating adwang klaseng leadership, matingkad. Itang ausan dan task-oriented style, dapat makaproduce tamo. Dapat
akwataing kota tamo, alang papaynawa, alang matudtud, alang mamangan, ang gatet ayarit sing kota. Task-oriented nga ra kanyan. At impang metong itang mas masanting itang hausandang people-oriented. Igit king kota, igit king obra, mas mawulagayng relasyon kimbalang metong. Pansinan niyo po, potang stress na laring magobra. Diyan kayo ninaking parokya. Potang pare-parehas na kayong stress. Potang pare-parehas na kong mapagal. Dakal-dakal, ipate-pate na kayo. Potang pare-parehas na kong danupan. Potang pare-parehas kong puyat. Alang painawa, dakal-dakal, ipate-pate. Nya, kailangan niyang painawa nung buriyeng masese ing relasyon. Importante yan naman ing painawa. Ing painawa, metong neng itsura ning masabal. Masabal king sarili ang pong karingaliwa. And that brings us to the second point. Ing ginuyang maya papastol, uling yape pakit masabal ka rin kayang kapagobra. Te pakit yan naman masabal ka ring tao. Inyang makola, banpaynawa, disnando pakitang lugar apuntalan da ring taong mangailangan. Antila mong tupa, aalang pastol nga naning ibanghelyo. Siguro nung ako yung disipulo, Gino, wala ko sampay na awata mo. O rin na naman ding obra. Waman, maulagayang painawa, pero nalagilutan, deng tupang alang pastol. Liningap nala, piglualo nala, tinipon nala, uling mayapya. Makanya niya yung obra na ning pastol. Masabal ka rin kapag obra, kaya be mamastol, masabal ka rin tao. O yaning paganakanak kaya katama ng Ebanghelyong ite. Resting is caring. Care for yourself. Self-care, nga ra. Nung emugawan iti, imbes na makasaup ka, makasira ka pa. Nung emugawan iti, magisan ka, mapudpud ka, malaso ka. Nya siguro king English atin la pong amanuan, the term burn out nga ra. Burn out. Potang bala mo, ala nang lulwal, amayap ke ka. Maging productive, uling burn out na ka. Wari, tabalo po nun din dami itang hausandang expression king English. Burning the candle. Burning the candle at both ends. Both ends. Mitataw ya keta, mitataw ya Kenny. Nga naning meto nga Pulitzer Prize winner, Edna Millay. My candle burns at both ends. It will not last the night. If your candle burns both ends, it will not last the night. Impuri ng sabyan, nung ikabiyasang painawa, kamisadsad. Nga naning meto nga kaluguran, ay amo nga ako na ako makain painawa nga na, total potang metetao na nga na, painawa ta na nga langangga nga na. Awa nga ako kaya, pota bukas datang na ita nga ako, para keka, uling nga kabiyasang painawa. Pahinga, painawa. Yung parehas ng amano, root word, hinga, inawa, meaning, take a breath. Rest is a time to catch your breath. Tangpotang susunga na kaking pagal, susunga na kaking stress, susunga na kaking problema. Mangisnawa ka pa. Siguro po ikayong pengari, intindihan nyo yan. Neng kay maku, darandaman ke, hey, burida ko pambatingan. Nga na po tan lalangin utak. Hey, burida ko pambatingan. Tanga ko muntaw kitang lugar, tangid ako pa kakit dyan patingapon mo nga na. Ano naman nagawa?
Reng ika yung pengari, balo yo yan. Ika yung boss, kareng kaya kong obra. Ika yung breadwinners, kim pamilya. Ika yung ating mabayat a responsibilidad. Balo yo, ing susunga. Itang neng kay bisa ka pang painawa, mangisnawa. Nyaw yan yung panagkat na ng Ebanghelyo. Tara, nga na, painawa ko pa. Lakwan tapayan. Lakwan tapay ng obra. Yaing maya papastol. Yaing kaya katang piya limbawanan. Maya piya, uling magmasabalya, kareng kayang papastulan. Maya piya, uling ditina na katang panahon, mangisnawa, painawa, bistama ning obra, dakal. Bistama ning obra, manaya. O yaning maya papastol, yung kaya katamong pakyapusan. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. ing Diyos atin yang maluno sa napuso, inya manalangin take yang mitmong kapanaligan, nga tamong manalangin, pakalulwan me, ingke kang balayan o Ginoo. Ulitan tayo po. Pakaluluan me, ingke kang balayan, o Ginoo. Ginoo, pakaluluan me, ingke kang iglesia. Tipunan meng pasibayo, ing misalbag mong kawan, at pagkaluban meng tapat apastol, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring pamuntok ding bansa, emo paing tulutan, king ing katakawan o kasakiman, upayayang mantabe karela, nune ipamingwadala, ding mi pasakitan at mi paimborisan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring alang akarapat at mayna, maging malapit king kekang lugod at saw, karing masakit at atinang ketwan, ding mebalo at ulila, ding ala ng pag-asa at atsuking bingit ning kamatayan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring sablang pakamalan ming mayango na bye, king kasalpantayanan at kapanayan keka. Pustan mong makirake na la, king kaganapan ning bye mo, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami, ikeng anggang makatipon keti, at magmasusi kaniting banal apamangan kayabe mo. Ipayabot mong makapakirake kami, king kekang lunos, karing hanggang mangailangan kaniti, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan da ring pamisa, at yunino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na bie, lalong-lalo na ring ipanalangin tamo kaniting banal a Santa Misa, at pagkalam na sana, ing kapag nasanda ring pamisa, ipanalangin tamo, king Ginoo. Pakaluluan me, ingke kang balayan o Ginoo. Adwan tapong ngeni, ing sarilitang kapagnasan. Metong kang Diyos sa malingap, king pamangailangan at tula ning tao.
Bustan mong ing espiritu mo, di na nakeng pusong malunusan, kalupaning puso ng Jesus ay anak mo, ang mabibye kayabe mo, manggaman kingalanangga. Amen. Will become for us our bread of life. Blessed be your goodness. We have this small offering for the hand of your hands. Become for us our spirit. Talakad ta po para kay pamaginsenso.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ngay na daralami arapan mo, ban parangalanda ka, idala mo kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ing ganap a sakripisyong binye mo kaya kami. Papagbanalan me antimonong makananong misan, pe pagbanalan me ing sakripisyo ng Abel. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabay kaya kayongan. At keka antimori, Yat nayo reng pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matulit, Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. At tsukeka ing ke kaming biye, pangimot at pangatao. King pamibye-bye mi aldo-aldo, daranasan mi ing ke kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyene ning ke kang anak ing Espiritu Santo, bilang mo munang bunga ababye garantiya, kingakayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, layan makyabe kingalantok ng dampamam niya kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Yesukristo. Bayo yami daon kusan loob kin pamaylas at kamatayan kinwanain tinape, pepa salamat ya keka, piraso ne at binyene karingkay ang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Cristo meteya, i Cristo sinumpliyang Inyang yani gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo. Daraon mi agkekay ting tinape ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, pansumuyo keka. Mapakumbaba mi pong ipagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o igpa in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambenang Francisco inke kaming Papa, Florentino inke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga. Pankayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos. San Jose, ing banal ng esposo. Ring sablang apostol at santo. At inupad king malmong kaburian kay kabaning panahon. Pupurian dakat paligayan. Kapamilatan ng Hesu Kristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, igpang mayupayan tuto kagom ni banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung grasyang maging kalupan ng Ginong, magmasabal ka rin kaya katang sarili. Kapamilatan ng pamagpainawa at pagmasabal ka rin kaparang tao, kapamilatan ng pamamye, pamidaon, king karelang pamangailangan. King panalangin tiro ng ginutang Yesu Kristo, kaya katamo. Ipatawad mo kay kami, rin sana mi keka, anting pamatawad mi, karing mi kasala kay kami, emo
kay pay sa ulting tukso. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo, antabe parati kaya kayongan. At keka ang timurin. Daon tayo kimbala meto yung kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya ko nga po. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing malunusan tang pastol, mapalad tamo itamo nga usan ang tanggap king kayang katawan. Gino, ako matampang tanggap keka. Dapat yung kasimay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, itala nakatangan sana kimpye alananga. Amen.
Kaya katawag pong second collection for the month of July, at waya pupunta lang ng Filmission, ang papaying Ecclesiae Sancte. O ini po yung kakatang finansya, ay report kakatang second collection last June, keng 7:30 a.m. Mass, at intamo pong 4,935 aya kolekta. All in all, atin pong 19,488 may second collection. Mintaya po keng Youth Apostolate at saka tayo dekayanan na 3,000 ing vocare. O ini po yung financial report tam for the month of June. Ing income, 459,111. Total expenses, 292,170.61. Ating sinobrang 166,940.39, and 50% of that, which is 83,470.20, yapin po yung share na ning Paris King income. Plus the interest earned, 62.74. Total income of Paris, 83,532.94. Sinalita mo pong bayong Jetmatic, ang pong bayong Aircon, keng media room, plus the usual RQS and further studies. Ang papapuit ng tax withheld. Expenses na ning Paris, 44,512.55. Timpang Sinobrang 39,020.39. Inyading pera for the month of June. At timpong bika halaga lang 464,882.90. Kaya ba't na po ning misa, kareta pong interesado, atin la pa pong pamye kalmin. Kareta pong interesado, kaya ba't ning misa, atin la pa pong pamye kalmin. Talakad ta po. Manalangin tam. O mapamakalulungig pa, di nanda sanang bayong parasan deting misteryo, at iyatad king meto nga bayong bie keka. Tipuadon mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing maya papastol, maya pya, uling magmasabalya. Our shepherd cares for us. Uling papagpainawa na katamo. Uling lilingapan na impamangailangan tamo. Resting is also caring. Ing ginuman tabaya kaya kayongan. At keka antimurin. Duko yung buntok para kim bendisyon. Ing metong ayatong alang lunus o pamakidamayan, metong yang yatong dimut alugal para king Diyos. Ikablas dasana ring kaya katamong komunidad ing lunos na at pakalulo ning Ginong Jesus. At gawa na katang malingap king pamangailangan ning metong at metong. Uling ing Gino, pigkatiwala na katamo king balang metong. Ingga ka at pakalulo ning Diyos, panwana na kongan, ingig pa, anak at Espiritu Santo. Amen. Ingkaya katang kapag masusyan mi daon metana king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Gracias Domingo kaya kongan. Magrasyang Domingo po, amo. Detang bisa pa pong kalmin, malyari na pong lumapit at mamya na po next.